kwezwakala ukuthi usendlini kwase kubuthana abaningi akwabe kusabakho ndawo nangasemnyango wakhuluma izwi kubo beza kuye bethwele umuntu ofe uhlangothi ephethwe ngabantu abane bengena kusondela kuye ngenxa yesiqubu bakhakha uphahla lapho ekhona bathi sebebhobozile behlisa uhlaka alele kulo ofe uhlangothi uJesu ebona ukukholwa kwabo wathi kofe uhlangothi ndodana uthethelelwe izono zakho kepha kwakukhona ababhali abathile behlezi khona bezidla ezinhlizweni zabo ngokuthi lo ukhulumelani kanje na uyahlambalaza kubani ongathethelela izona kungeyena uNkulunkulu yedwa na uJesu ekwazi masinyane emoyeni wakhe ukuthi bazidla kanjalo phakathi kwabo wathi kubo nisindlelani ngalokho ezinhlizweni zenu na yikuphi okulula ukuthi kofe uhlangothi uthethelela izono zakho noma ukuthi vuka uthathe uhlaka lwakho uhambe na kepha ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla emhlabeni wokuthethelela izono. Can we phindele verse 10? Kepha ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla emhlabeni wokuthethelela izono wathi kofe uhlangothi ngithi kuwe vuka uthathe uhlaka lwakho uye endlini yakho. Father, bless your word in the name of Christ Jesus. Siyabonga moyo ogcwele, siyabonga baba nangumntwana wakho ngaphambi kwethu. Siyabonga usinike yena namhlanje ukuthi Nkosi yami konke kuzokhuluma ezwini lakho silalele siphile ngalo izwi lakho. Siyabonga mnini mandla onke ngegama elinamandla lingaphezulu wonke amagama igama lika Kristu Jesu Nkosi yamakhosi. We thank you, Father. Amen and amen. Yabona emntwini into ehlaselekayo yingqondo. Jesus. Into eqala emehlweni kodwa ifika isebenze engqondweni. Impika sathana iqala ihlasele ingqondo. Hallelujah. Ngoba ingqondo yiyo ephethe i-system engine communicate kunye nomzimba wakho. Wakuphambene ingqondo umuntu akafunction ngendlela right. Yes. Endaweni yokuhleka akasahleki. Wenza opposite yokuhleka. Ngoba ingqondo ayihlangani kunye nomzimba. Usathana ayihlasela. Uhlasela straight engqondweni. Ngoba ingqondo lapha ifumana information. Ifumana ukwazi. Azathi umuntu beningazi. Hey Nkosi yami. iBhayibheli abantu bayathabalala. Bayafa. Bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Which is kufeyile ukwazi engqondweni. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Awubheka abagqirha ufika uphilile uyokwenza i-check up xa ufumana i-report athi ugudwa athi ugqunento eso and so uqalise uyazi ukuthi wena unalento une-cancer uqala ugule sibone ngawe sosifa uyaphela because ubungayazi kwaze kwafika umuntu wakwazisa information yezengqondweni. Ingqondo yakho yaqala yahlala meeting yatoka kunye nomzimba ukuthi mzimba awusaphilanga uthwele cancer
uthwele i-TB, uthwele i-corona, uthwele i-fever, uthwele inhloko, uthwele ukuphalela. Hey, Jesus. Ube weak. Very weak. Because uyazi. Ngoba into isengqondweni. Yes. Hallelujah. Jesus. Ngoba kasinovala namaqambo sibhala udonga suzoba umnyango. Sivale ngodonga kungabikho mnyango, but sizobe senza umbhalo. Hey. Sithi nalo udonga. Jesus. Ngenxa siyazi asikwazi ukuphumela, but masingazi sizogqobhoza. Look. Come on. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Apho siva khona abazalwane, Jesus. siva ngoJesu efika emzini, efika esangweni okanye ngena endlini endaweni yaseKapernaum. Hey, Nkosi yami. eKapernaum. Kule ndawo eKapernaum uJesu wayesenza zonke izinto, aphilisa abantu abagulayo, abuye azohlala endlini yakhe eKapernaum. Aphilisa abantu abangaboni babone, abuye azohlala Hey, Nkosi yami. eKapernaum. Jesus. iKapernaum ndingatsho ndithi yi-headquarter uJesu apho wayehlala khona. Xa sifunda le ndlu wayehlala kuyo yayindlu kaPeter. Hey. uPeter wayeshiywe ngumkhwe wakhe. Umntwana womkhwe ngumntu otshatileyo. Uba nomkhwe. Umkhwe kaPeter washiya indlu kuPeter, wabe uJesu ehlala kule ndlu. Lithi iBhayibhile abantu bokuhlala babengamazi eKapernaum ukuthi le ndoda inguJesu inamandla. Ngoba kuvamile uma uyindoda kaThixo ogcotshiweyo, abantu aba-around the community bangahloniphi ugqobo lendoda kaThixo inside the community. Jesus. Bavamile abantu basapote abantu abasuka ngapha kolwandle, babasapote banikele benze yonke into, but xa kufimaneka indoda ehlala apha kule ndawo Hey. ingayifumani inhlonipho, kuvamile nje ababona abantu beshumayela basuke from South Africa to America, baxhonyela izandla bathi abantu base-America sakaluyiva nento. Kodwa xa usuka apha e-Afrika, eSouth Africa sinengxaki, asisapote izinto zabantu basekhaya, asisapote umsebenzi kaThixo wabantu basekhaya, asisapote ugqobo lwalapha eSouth Africa. Jesus. Jesus. Ithi wayefika ahlale kule ndlu. Namhlanje ufika uJesu eKapernaum, uthi ufika, ithi iBhayibhile wathetha izwi, ethetha izwi kwagcwala ngabantu, baminyana abantu bayivala indawo ahleli kuyo. Akwabikho nespace, ngoba xa ithetha izwi likaThixo abantu bayeza bamangaliswa lilizwi likaThixo eliphuma kuJesu, baziswa lilizwi, indlela ekuthethwa ngalo ngezwi kuJesu, which is namhlanje asidinga abantu bakulandela uYesu kunye nemimangaliso. Sidinga abantu abazolandela uYesu ngelizwi lakhe. Yeah. Sidinga abantu bezwi, kufuneka abantu bezwi, abantu abalenzayo ilizwi likaThixo. Ithi iBhayibhile kwakugcwele isininzi sabantu, Hey. sigcwele kule ndlu uJesu ayekuyo. Ndiyamangala babengagcwelisanga kuba uJesu esenza izonka, okanye kuba uJesu esenza inhlanzi, or uJesu ephakamisa isiqhwala, but into endimangazayo babeziswa lilizwi, indlela ethethwa ngalo
balithethe ilizwi bafune letizuzekayo bave bangena phenkonzweni baprofetwa baphume bahambe bafumana ipromotion ungasoze ubabona enkonzweni kuba bona bazanga kwilizwi baze kwinto abayifunayo. Umfundisi uyabathandazela mntazana umfundisi ucela usebenze amphangela namsebenzi abephangela afumana ijob afumana umsebenzi bahambe bahlala bangahlalisane bahlale esibabolweni bahlale kwindawo esona so bayibone inkonzo ukuthi zisiyani ngoba bazama kwilizwi. Uthi Nkomo mayisani memeza eJozi memeza eThekwini memeza ubacelele ukuthi abantu babeliswi abazoze ukwenza kwelizwi. Lizwi likaThixo, the word of God. Phezu kwesihloko esithi ukuze abantu bazi ukuba umnyana lethanda iBhayibheli ithi indodana inene ukuthi inamandla ngoba abantu bebengazi kule ndawo yaseKapernaum ukuthi indodana yomuntu indodana kaThixo ipowerful uJesu unamandla bebengayazi. Now kufuneka bayazi ukuthi uJesu unamandla. Sidinga abantu belizwi, sidinga abantu bezwi, sidinga abazalwane belizwi abangadikwa ilizwi. Ilizwi likuphila liphethe isithembiso sethu liphethe ophosi yakho ngoba siyekhaya asiphelela ngapho endlini angene ekhaya uzongena ngelizwi. Yes, ikasha tata iBhayibheli koma sikhishwe iBhayibheli singabikho bathi kudinga kumsamane onesizwe liyabasebenzela abalikholayo ilizwi lakhe liyabasebenzela abalikholayo ilizwi lakhe lisimame endleleni yethu yokuphila kuthi. Blessings. Shumela mtanzane asisiso isizathu esoba likhonza uThixo funeka mbene moto funeka mbene job right but isizathu soba undithathe from in the beginning of the COVID ihlasene badigcina declare tax declare ngo-20 rand kwafabantu abane-millions and billions eIslandani abantu bashiya ibhanki zabo zigcwele imali kodwa ilizwi gcina biphuphise ngelapha eJoburg ibidlakazi sive kuthiwa inani lenyuka but khona abantu abahloba lethile abangabhubhi abaye ekliniki babuye bengenanto abakhona amateksi babuye bengenanto bakhona kodwa ubeba umusa kaJehova wenzile hayi isizathu sokukhonza uThixo ayilwa iblessing isizathu sokulandela uYesu ayingumangaliso wakhe kodwa ilizwi lakhe. We are the reason yoba sikhonza uNkulunkulu nemoto esizifunayo zihlala abantu abangakholwayo baze basele babeke ikhasile babeke ibhodlo yotshwala babeke impondo phezu kwalabantu ithandazo lwey'mpela God.
utshwala. Andisiboni isathu. Kodwa isathu engisibonayo soba ndibambise. Bambe the word of God. Asebenzi prophet. Faka ngelizwi. My God. Sithi sawunamana sibalekele kulo. Ingumqolobo wamalungisa. Ingumqolobo wabatholwayo. Xa ufika imbongo zomhlaba singena kulo. Siphephe ilizwi likaThixo. Athi John chapter 1 wayekhona ulizwi wamanyama zonke izinto zabakholayo akhanga bekhonto aphandle kwelizwi. Siyintoni aphandle kwelizwi? Ilizwi likaThixo lethu sonke. Ilizwi likaThixo ligcwele. Bayizalisa indlu yasofa. Abantu baseKapernaum apho Jesu wayedelelwe khona beva ilizwi beza ngobuninzi. Ngiyathandazana lapho uThixo avusa abantu belizwi abazohamba bememeza ilizwi, bahambe bathwala izipika benze opene bashuka belizwi ngoba ilizwi libe hlanganisa umuntu noThixo. Sikholwa nje singabefundisi samkela ilizwi. Kwathetha ilizwi, kwafika ilizwi, kwasuka kwegalagala. Sathi izinto besizizwa sajika. Soba sinye-born creation, sazalwa ngokwezwi. We need the power of the word. Bafikelele kuyazini indoda kaNkulunkulu ukuthi inamandla ngenxa yozwi ewayelithetha eKapernaum. Ithi iBhayibhile babekhona abafana abayi-4 bethwele umuntu onedumbe. Leli iBhayibhile lithi umzimba wonke ungasebenzi. Ngiyacinga, ngiyacabanga ukuthi le ndoda eyithwele apha indoda eyahlaseleke engqondweni. Yabona awulazi ilizwi uzohlaseleka. If awulibambi ilizwi uzohlaseleka. But if uzohamba nelizwi elinamandla elafiwa ubumnyama badeda bashifta ubumnyama kwangena ukhanya ngezwi lakhe. Ilizwi lizokusustain ungunaphakade. Noma ungafa wena ifune ilizwi likaThixo uzovuka umbone ngoba uyabuya. Iyabuya inkosi yamakhosi, uyabuya uJehova, uyabuya soon and very soon. Uyeza siyakhombisa izinto ezithi uJesu is coming, Jesus is coming. Babilizwi lakhe, bamba ukutsho kwakhe. Ngimemezela abantu belizwi, ilizwi likaThixo. Ndizothi ilizwi likaThixo maliphilwe. Ndizothi nalapha ilizwi likaThixo maliphilwe. Ngoba singaba abantu asingaba abantu bamayeza. Asingaba abantu bamayeza. Ukuze silunge izinto sidala ngelizwi. Yes. Not at Deuteronomy to choose. You have your choice to choose between the blessings and the curse. If you choose the word, you choose the blessing. Jesus. Mangaliso oqala
kungena kwelizwi empilweni yakho. There was a word. There was a word. Alikho. Umhlaba ungekabikho. Singekabikho izinto, ilizwi, imvelo ingekabikho, ilizwi alikho. Alikho. Vusa abantu bakho Thixo. Vusa umsebenzi. Kule ndawo. Vusa Vusa abantu bakho, abantu belizwi lakho, abantu benhliziyo yakho, abantu abazofuna ubuso bakho. Vusa bona. Ithi iBhayibheli amadoda ayi-4 athwala indoda enedumbe, indoda eshaywe sistroke, ekekelisa inhloko nengalo, azisebenzi, inyawo azisebenzi. Lithi iBhayibheli bamenzela ukhukho, bamfaka ekhukhweni. Yacinga ukuthi ngalaxesha zazingekho ibhedi, but ukhukho yayibhedi yakhe, ngoba wayengekwazi ukuhamba, engakwazi uhamba engakwazi ukwenza niks, bengenombamba ngesandla, batototobe naye. Bacinga ukuthi mababenzele lebhedi yekhukho, bahambe naye, bamsa apho uJesu akhoyo, ngoba apho uJesu akhoyo izinto ziyaguquka. Apho uJesu akhoyo there is a shift. Apho uJesu akhona ukhona into eba umahluko efika yenze emntwini. Apho uJesu akhona izinto ezingancedakaliyo ziyancedakala. What is impossible is possible with Jehovah. Apho akhona uYesu ukhona uphilo. Apho akhona uSimalade ikhona i-answer. Noma ethule impendulo ikhona. Bamthwala ngokhukho. Bafika abantu bamanye, akhona indawo ugcwele ingathi ungalaxesha umsasa wayiphambanisa igranti nabantu bakhulu, ugcwele ungekho ndawo yokungena. Uthi hayi mthwale amadoda afika umqango luvalwe ingingita yabantu, inyamarara yabantu beyivalile indlela. Bathi bayajika ngapha indlela ivalile, bathi bayajika ngapha indlela ivalile. Kanti amadoda ngabantu bezwi, abantu bezwi xa kuvalwe ngapha kuvalwe nangapha, khona apho bavula khona. Ithi iBhayibheli baqhophoza uphahla, balibona uphahla luwiki, balibona uphahla irufu iwiki kakhulu, ngoba bafuna uYesu apha khona, bafuna uYesu aphilise le ndoda isisikhwala. Bahamba ngokholwa, without faith asiyonto. We live by faith, we walk by faith, we preach by faith, we prophesy by faith. Aparte ngokholwa asiyonto, lebakhona sikhona bangabonwayo, kodwa ngemisebenzi siyabonakala. Ingumangali iso imisebenzi yakho, imisebenzi yakho. Sithixo usoma, usoma dla umthali. By faith we walk, by faith we live. Siphila ngokholwa. Abanye abaphangeli Thixo, kodwa sibona ngoThixo senzile, sibona ukwenza kwakhe ngokholwa. Ukholwa bazalwane, ukholwa kufana noba uhamba nebhetri engenabhasi, uhamba nefone engachajwanga. If you have awunakholwa, awunafaith, ungumzalwane ofana nefone ecimile, awuna-connection. There is no connection. There is no connection. Awuconnect, awufakali umthandazo, uma ukhona. But ukhona, ukhona nakudala ekhoyo, uthe khona, ukhona lifrijile, uthi khona into ekhona. Yes. Hayi hallelujah. Jesus. Hayi hallelujah. Amen. Ukholelwe.
sebethetha uthi kunezimpi vuka ngempi phinda kuvuke ngempi ngisaphuma kwenye ingene kwenye impi siyaphithizela izimpi but we walk by faith sidlule ezintweni sihamba ngokholo shona ezintweni siyamba ngokholo how to call bamthatha uJesu bamthatha bathatha indoda enedumbe bathatha indoda egulayo bayisa kuYesu uYesu engalindelanga umuntu ogulayo but uYesu wathi babona bephahla uphahla wathi ukholo lwakho lukusindisile izono zakho ndoda sikusindise zono zakho sezixolela baphambana amaSadusi namaFarisi bathi abakhulu abantu balandawo yaseKapenam bathi no izono zixolelwa nguThixo betho ukungazi ngoba ungazi yahlupha ungazi kumele wazi wait Jesus ungazi yahlupha ungazi uyagulisa spiritual bathi umxolela kanjani umuntu ungunyana bagqobhoza uphahla bamhlisa nebhedi yakhe abayithethi ingxaki yakhe but wathi uYesu ukholo lwakho wathetha ngezwi wathi ukholo lwakho lukusindisile izono zakho wathetha izwi lakhulula indoda enestroke yaphakama indoda enestroke iphakanyiswa lilizwi the word of God ukuba niyazi indodana kaNkulunkulu niyazi ukuthi inamandla inegunya amagunya onke akuyo uJesu alapha ndifuna niyazi ukuthi indodana inomusa inenceba praise the Lord amen sesiyathandaza uYesu uthumela ilizwi cela nibambe lento yelizwi ngoba uLazaro wakhe wafa kwathiwa umngane wakho ufile akabi nandaba yova indaba zomngane ofileyo ithi iBhayibhile waqhubekeka washumayela ilizwi bathi abafundi bakhe umhlobo wakho uLazaro kuthiwa ubhubhile ithi iBhayibhile kwisixeko uYesu wayekuso waqhubekeka washumayela izwi ngoba ukwazi ukubhujelwa uyindoda kaNkulunkulu usaqhuba umsebenzi kumele uqhubekeke nomsebenzi ukuze uzuko lukaThixo luzobonakala ukuze amandla wakhe azovela funeka uqhubekeke nelizwi noma izinto zibheda ubambe ilizwi bambe the word bambe ilizwi lakhe qhubekeke nezwi likaThixo ubekelani ekujuleni uyalalela aphethu ubekelani ekujuleni uyalalela aphendule kubekelani ekujuleni uyalalela aphendule ubekeke uthetha izwi Yes, Lord. kwi-challenge ojongene nayo qhubeke kulitsho ilizwi lakhe uNkulunkulu wadala kungekho shape ku-shapeless kusenkangala kungekho donga kungekho light kumnyama tshu but wathetha izwi sinegunya lothetha izwi amagqwirha sithatha enxiba isipente ezinkulu enempundu ezinkulu amagqwirha sithatha ekhwela umtshayelo kodwa sinegunya elinamandla
namhlanje ndithakathe Joburg, ndithakathe Josi, ndithakathe ngelizwi likaThixo. Yes. Ndithi le nto ungena uyiyo awuzoba yini uphuma. If ungena uhlupheka awuzophuma uhlupheka. If ungena ukhala unenyembezi kancako awuzophuma ukhala. Ngoba ngiyakuthabatha lapha ngafafaza, ngifafaza izwi, the word. Ndicela KwaZulu liyalingana. Ndicela KwaZulu liyalingana. Ndicela KwaZulu liyalingana. Ndicela ungena in heavens. Ndivula iminyango empilweni yakho. Ndithi uJehova vula iminyango. Uzovula yakho namhlanje. Ndithi salvation yakho. Ndithi keep on. Ndithi press on. Ndithi press on. Ndithi press on. Abantu behleba. Abantu behlekisa ngefeme yakho. Ndithi press on. Ndithumela ilizwi. Ndithi push. Ndithi push. Ndithi push. Kapushwa kuzinto enkulu. Xa khona into ezayo enkulu kuthiwa push. Awuzobeleka onesi bathumela ilizwi. Bathi kwilizwi. Bathi mama wemakoti you must push. Athi umakoti kubuhlungu ngapha. Athi hey you must push. Athi kubuhlungu ngapha. Athumela ilizwi. Bathi hey push. Ifamily yakho ingasabawe but push. Press on, press on, press on. Press on, press on, press on. Push. Push. Abamelekisi bathi push. Bakhala makoti bakhale. Bakhala mama uhlaliswe. Push. I can feel good about the money in this. Push. P-U-S-H. P. Pray. Without prayer, yes, we get it one. Aparte contandazo, yes, we fix. You couldn't be still a prophet. I was to do that. And that's what I'm going to do. Let us see what they got. Kuko Moses, no Abraham. Kuko Sarah. Kuko nabani. Oba na matoto na matatu. O abendi. No shekwe. Sama enda njani. Umatangazana.
umoya engcwele he can teach you. Ngiyabona andihamba esikolweni kodwa anzange ndaye esikolo sabafundisi, but the Holy Spirit wena of God uthi andihambi nje nendoda nje, andihlaba nandoda nje nokuvela. The Holy Spirit begins to talk to you. Funda nje inkosana and pray. Uphinde ufunda inkosana and pray. Uphinde ufunda inkosana and pray. Ngamandla omthandazo izokhula into. Ngamandla omthandazo usana lizokhabala. Ngamandla omthandazo uma ingwalo uzongenelela ebomini bakho. Uzobona lento uThixo akubizele yona. Uzobona injongo lakho in the house of the Lord. Uyababatiza abathandazayo, ubabatiza ingubo yamandla, abaqoba ngokuthandaza, abangadinwa ngokuthandaza, uyababatiza ingubo ekazimulo, uyababatiza abathandazayo, ababemthandazweni, abathi sibengephini, abathi siyathandaza ngebandla, abathi siyathandaza indoda kaNkulunkulu, abathi sibengethandaza. Uyababatiza. Let's kind of push prayer. Kumekho uyu until S something H happens. Push. Pray until something happens. Noma thule ilizwi lakhe athulanga. Noma ngathethe ilizwi lakhe liyathetha. Inkinga kuyo balekela izwi likaThixo. I hear the voices. Abantu besithi man of God, asiphangeni, asinamali, sikhonza uNkulunkulu, singabantu abathanda uThixo. But I hear the voice, divinizi, ilizwi. Aphoshose uphahla lwendlu yakho ungacinga imali engaka ndakhe ngayo iphahla, but uJesu zangabona encitho wabona ukuthi ukholo sesiyathandaza. Ngiyathanda ukuya khona man of God, uThixo ngizombathisa abantu ngenkazimulo. Yes, Lord. Uthi inkazimulo into elahlekile ebandleni but namhlanje yabuya. Thank you, Jesus. Namhlanje yabuya. Iglory lahlekile ebomini bakho kodwa today. Kodwa namhlanje yabuya. Amandla omthandazo wakho yabuya. Amandla omthandazo wakho yabuya. Iphela yakho iyaphela.
ufika uLazaro seyingcwatyiwe, ufika umngani wakhe seleluka. Lithi iBhayibhile una 4 days sebemngcwabile, but ndibuye Jesu ethumela ilizwi elithumela engcwabeni lakhe. Walihambisa ilizwi, wakhuluma ilizwi, wathetha nge-Logos, wathetha in the spirit. Ngoba xa uthetha ilizwi indalo iyamamela, iyeva ukuthi lo wayedala, lo wayedala izinto zibe khona. Ilizwi lamkhothamela. Wathumela ilizwi, wathi Lazaro come out. Waphuma uLazaro. Ithi iBhayibhile waphuma engcwabeni seyinuka, seyidliwa zimpethu, but lakhetha ilizwi wavumuluka. Ilizwi lithetha izinto ezingalunganga, izinto zihlangane, amakhaya angafaniyo, ilizwi liyawafanisa. The word of God. The word of God. The word of God. The word of God. Ithi iBhayibhile abafundi bakhe babeloba ubusuku nemini, kungekho nto bayifumanayo, kungekho nto bayizuzayo. Bathi mfundisi, besilapha, sibelapha usuku bonke, silobe kule ndawo, asafumana nto. Wathumela ilizwi, wathi phosani enzulwini, go deeper, go deeper. Ithi iBhayibhile bathatha iminatha, bathi ngenxa yezwi lakho siyayiphosa iminatha, kodwa yazi besilapha ubusuku nezolo asabambisa ngenxa yezwi lakho siyayiphosa. Ithi iBhayibhile kwenzeka ifishi ribokho shakatana mahasa, ilwandle ladizayina ifishi, ifishi ezigawula iminatha. Amemeza bathi zani bantu, hayi yimimangaliso, nansi imimangaliso. Into bengekho ikhona. Ithi iBhayibhile yaqapha iminatha. Yathanda ukuthi umnatha wakho uphose enzulwini. Something is burning, something is burning, something is burning, something is coming. Something is greater is coming. uJehova uvula iminyango, uJehova uyayivula iminyango. Ngicela uthandaze nabantu bathi namhlanje mfundisi. Thank you, Jesus. Ngifuna ukubhaliswa ngesu. Yes, Lord. Cela abatshoyo. Thank you, Ngicela uthandaze nabatshoyo. Ngifuna ukubhaliswa ngesu. Ngifuna ukubhaliswa lelizwi. Fulfill me, Lord. Yes, Lord. Ukuze abantu bayazi bayibona phakumi indoda. Ukuthi namandla iyaphilisa. Ngibhalise manje. Yes, Lord. Cela abantu batshoyo. Sendiyathandaza. Oh, Shakatana mahosa. Mandala. Ngifuna abantu abathi namhlanje I need the word of God. The word of God. Shandana mahosa katana. Rogodolo mabose. Thank you, Lord. Shamana kosaya nama. Shila baba baba bosaka. Oh, Kosaya. Shila baba baba yena. Shila Talamanda. Shanda la babese kele.